This is a very nice location because this is a very small light pollution, very clear sky, and we have nothing that's a jet stream. Pero naa mi mga permits. Kung ano sad mi connected sa mi sa mga schools o sa DOT, Department of Tourism, because this is private owned man. No? Okay. And also my husband, he write a book regarding astronomy. Okay. So like for gatherings, mga families or mga companies who come here for food packages, we let them use the pool also. Good mga ligo niya everyday niya kanang fresh siya kayong water ba naot kung na budget ang tourism ako na nag-propose sa una niya inaot nga ma-develop siya so daghan na mga turista mo ana diha dapita. Now ma'am nya nature nya layo sa pollution nya flowing tagid ang swimming pool.